najzdravija emisija na radiju. Jabuka na dan. Opipavamo vam puls, merimo pritisak, proveravamo krvnu sliku. Medicina i zdravstvo u Srbiji, prava pacijenata, pitanja i odgovori. Nedeljom, posle jutarnjeg dnevnika. Jabuka na dan. Samo na B92. 9 sati i 35 minuta, dobar dan, slušate Jabuku na dan na talasima radija B92. Svaka šesta odrasla osoba u Srbiji je alkoholičar. U ukupnom broju stanovnika 5% stanovništva čine teški zavisnici od alkohola. Brojke su zastrašujuće, ali ovoj bolesti koja ima epidemiološke razmere naš narod ne daje prevelik značaj. U prilog tome govori podatak da je u nedavnom istraživanju Blica nedelje od 10 najvećih zala Srbije o ovoj bolesti zavisnosti značaj dalo samo 2% učesnika ankete. Danas u Jabuci na dan pričamo upravo o alkoholizmu, kako da ga prepoznate, kako da jasno spoznate tu granicu koja razlikuje običnog konzumenta alkohola od zavisnika i najvažnije kome da se obratite za pomoć. Moj gost jeste docent dr. Ivan Dimitrijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik stručne komisije za bolesti i zavisnosti grada Beograda. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hoćemo za početak da kažemo šta je zapravo alkoholizam i šta sve spada u alkoholizam. Evo, vi ste rekli da je to veliki problem. Našao sam jedan podatak da alkohol ubija 6,5 puta više od svih drugih bolesti zajedno. To je jedan podatak koji je interesantan, jer posljednjih godina dosta se priča o zavisnostima, naravno narkomanijama u klasičnom smislu, ali je možda i zanemaren malo alkoholizam, koji je prema svim svjetskim statistikama problem broj 1 zavisnosti na planeti. Jedna studija koja je rekla da oko 75% ljudi je imalo kad tada u životu probleme vezano za alkohol. Kasnije su na drugom mjestu droge, zatim nemedicinska upotreba nekih supstanci koje se mogu propisati na recept, ali alkoholizam zaista važi za veliki problem, ali nije tako uvek gledano. Istorijski i kroz vreme vidimo da se na alkoholizam gledalo, kao što ste rekli, dosta ležerno, mana, porok, pa tek onda bolest. I kada smo radili brojna istraživanja među mladima u osnovnim i srednjim školama, na ponuđeni odgovor šta je alkoholizam, mana, porok ili bolest, više od polovine ispitanika odgovara mana i porok. To se dešava i na nivou fakulteta, znači na tom nivou obrazovanja. Dosta odgovora mana, porok. Međutim, tu je na neki način odgovorno i to što se kasno definisala bolest alkoholizam. Nedavno, bukvalno 1951. godine je Svjetska zdravstvena organizacija definisala alkoholizam kao bolest. I brojne definicije su ukazivale na alkoholizam samo onda kada su bitno narušena pravila neke kulture, pa poznato je da imamo prohibiciju u pojedinim zemljama vezano za alkohol. Zatim problemi vezano za zdravlje. Tek kada su izraženi zdravstveni problemi, tada se može reći da se radi o alkoholizmu, što je sve pogrešno bilo. Ili da je to privatni stav pojedinca i porodice i nije bilo te razlike i granice i nije bilo definisanja. I te 1951. godine Svjetska zdravstvena organizacija dala je jednu definiciju koju mi učimo zajedno i sa našim pacijentima kada ih lečimo. Oni treba da znaju tu istorijsku definiciju, jer je ona zaista nedavno se pojavila, 1951. To je sa aspekta medicine, razvoja medicine skoro, juče. Ta definicija glasi: hronični alkoholičari su osobe koje trajno i prekomerno uživaju alkoholna pića, postojeći postepeno zavisni od alkohola, pri čemu pokazuju bilo otvorene duševne poremećaje, bilo manifestacije koje oštećuju njihovo duševno ili tjelesno zdravlje, njihove odnose sa drugim ljudima, kao i njihovo dobro socijalno i ekonomsko ponašanje. Tu spadaju i oni koji pokazuju početne znake poremećaja u tom smislu. Malo je kompleksna definicija, ali kada je razložimo, mi vidimo da su u prvom delu definicije se govori o tome da trajno i prekomerno. Sada tu je naravno za diskusiju šta je to trajno, šta je to prekomerno, i o tome ćemo pričati. Postojeći postepeno zavisni. Dakle, uvijek postoji jedna predvidljiva progresija od eksperimenta sa alkoholom, prvog kontakta, pa neke povremene upotrebe,
redovne upotrebe i zavisnosti. Znači, to je integrisano u definiciji Svjetske zdravstvene organizacije iz 51. I pokazuju bilo otvorene duševne poremećaje, to su sad ona psihotična stanja vezano za upotrebu alkohola, depresije i druge stvari koje se mogu desiti kao posljedica uzimanja alkohola, to su takozvani duševni poremećaji indukovani upotrebom supstanci, u ovom slučaju alkohola, i pokazuju manifestacije koje oštećuju njihovo duševno ili telesno zdravlje. Dakle, već neki pokazatelji problema sa zdravljem i u nekom mentalnom smislu, ali i telesno. Želudac, povišen pritisak, praktično svi organi i svi sistemi su napadnuti od alkohola i onda ljudi to leče pripisujući drugim uzrocima, a ne alkoholizmu. I na kraju kaže u toj definiciji da postoji porodični problemi, ekonomski problemi, dakle proširena je definicija sa strogo medicinskog aspekta na zdravstvene, porodične, profesionalne i socijalne probleme. I onda u onom drugom delu definicije se kaže, to je bilo 1951. da tu spadaju i oni koji pokazuju početne znake poremećaja. Sada je također to za diskusiju šta su to početni znaci poremećaja, a kasnije su definicije imale svoju malo reviziju i prilagođavanje, tako da mi pratimo uvijek ona dva dijagnostička kriterijuma. Jedan je Svjetska zdravstvena organizacija sa međunarodnom klasifikacijom bolesti i do sada sa 10. revizijom i Američka psihijatrijska asocijacija, onaj dijagnostički i statistički manual DSM klasifikacija, do 4. revizije su oni došli i kada to poredimo mi vidimo da su dati tu kriterijumi zloupotrebe alkohola i zavisnosti od alkohola. To je sada dosta interesantno jer mnogi se pitaju pa da li sam ja zavisan ili jer ja mogu da stanem sa pićem ili je to zloupotreba, tako da ljudi to ne razlikuju dobro, ali postoje vrlo jasni dijagnostički kriterijumi. Recimo za zloupotrebu alkohola. Tu su dva ključna kriterijuma. Prvi je upotreba alkohola uprkos konsekvencama ili posljedicama. Dakle, imate blaže ili izraženije zdravstvene probleme zbog alkohola, porodične, socijalne, neko vam je prigovorio, i to je već jedan pokazatelj zloupotrebe. Ako već drugi primećuju vaše probleme, pa i vi, a drugi kriterijum za zloupotrebu je upotreba u situacijama koje su fizički opasne, kao što je vožnja pod utjecajem alkohola. I upravo sada je ovaj novi zakon ide u prilog tome da nema upotrebe alkohola ni u kojoj količini, a upotreba u vožnji ili rad za mašinama ili nekim opasnim poslovima također spada u zloupotrebu. I to je već dovoljno da to bude jedan alarm, da to bude jedno upozorenje za porodicu, prijatelje, da se tu nešto dešava, da tu nije više efekat nevidljiv, već vidljiv. I to je ono što masa ljudi može da vidi, ali sad imamo jednu otežavajuću stvar u tome, što zloupotrebu alkohola svi vide i dijagnostikuju. Ja smatram da preko 95% porodica tačno godinama prethodno definiše po kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije zloupotrebu od alkohola, a to je upotreba i pored problema koje imamo i ovim situacijama koje su fizički opasne. Međutim, sada jedan drugi fenomen nastaje, to je masovno minimiziranje, negiranje, odnosno ja sam definisao taj termin faktori održavanja alkoholizma, pod kojima podrazumevam sve one radnje i postupke pojedinca, porodice i društva, kojima se negira ili minimizira evidentno pijenje, dakle upotreba alkohola i evidentne posljedice. I onda mi kažemo to nije veliki problem, on je fini bio, šarmantan, desilo se, upozorit ćemo ga, ali pa svi piju, drugi piju mnogo više, i onda krene jedno minimiziranje koje je opasno, jer upravo u toj predvidljivoj progresiji zavisnosti uvijek ima taj prvi korak koji je vrlo jasan i tu moramo naučiti i porodicu i pacijenta i društvo u celini i učenike tako dalje da prepoznaju rane upozoravajuće znake tog poremećaja. Nedavno sam držao jedno predavanje učenicima i na samom početku, znate, sa djecom je onako lepo raditi, ali su nekad i oni onako gladni, hoće kući, predavanja, kao predavanja su uvijek
da kažem, njima nepopularna, ali ima jedna metoda da ih zainteresujete. Prvo pitanje, deco, postavit ću vam jedno izuzetno teško pitanje sada. I onda tajac nastane u sali. Da li ste vidjeli pijanog druga ili drugaricu? I onda nastaje žamor, nastaje smeh, nastaje molim vas podignite ruke. I preko 50-60% i više dece podigne ruku. Vidjeli smo, dakle vidjeli. A drugo, i onda zastanemo malo, drugo teško pitanje, još teže, a da oni ćute i čekaju. Da li ste sutradan razgovarali s njim o tome? Da li ste ga upozorili? Da li ste pojedinačno ili kao grupa pričali s njim o tom ponašanju? Onda jedna ruka ili dve, tri u sali i onda mi tu polako razgovaramo o tome da je pojava vidljiva, ali nismo reagovali. Također i sa porodicom, ista je situacija. E sada, ako zloupotrebu definišemo na ta dva načina, postoji sada i zavisnost. I gdje je tu granica? Za zavisnost od alkohola postoje opet međunarodni kriterijumi Svjetske zdravstvene organizacije, gdje postoje još neki fenomeni koje ne srećemo kod zloupotrebe. To je žudnja za supstancom, neodoljiva potreba, craving, glad za supstancom, dakle neodoljiva potreba da se to uzme. Zato mnogi alkoholičari već u nekoj podmakloj fazi drže alkohol pored kreveta, piju i noću, dakle ta žudnja je veoma jaka. Druga stvar koja nema kod zloupotrebe, ima kod zavisnosti, to je takozvana tolerancija. Progresivno povećavanje količina alkohola da bi se postigli prethodni efekti, iako nam je u nekom početku pola čaše piva mnogo, ili je to gorko, ili je to neprijatno, ili ljuto, alkohol, mi vremenom podižemo toleranciju i onda se dolazi do vrlo, vrlo visokih količina. Pacijenti su nam razne podatke davali o ispijenim 50-100 čaša špricara, na primjer, bila je takva jedna opklada gdje tu su bili ljudi koji su to gledali. Zamislite 100 čaša špricera, to je 10 litara kisele vode i to je isto toliko alkohola. Dakle, neke izuzetno velike količine, isto imali smo i velike količine vezano za žestoka pića. Dakle, toleranciju. Zatim apstinencijalni sindrom. To je serija simptoma psiholoških, fizioloških, kada nema alkohola, dolazi do znojenja, drhtanja, problema napetosti, agresivnosti, verbalne, čak i fizičke, dok se ne uzme alkohol. Još jedna značajno obilježje je progresivno zanemarivanje alternativnih zadovoljstava. Neko je volio hobi, plivanje, sport, balet, zavisno od pola, i odjednom polako to zanemaruje. I još jedan kriterijum koji je interesantan, to je specifičan način pijenja. Na zapadu postoji jedan termin koji se zove binge drinking. Ja ću malo objasniti onima koji to nisu možda čuli do sada. Dakle, preko nedelje moramo biti ispravni na radnom mjestu od recimo 9 ujutru do 4-5 popodne i nema mjesta za alkohol, drogu, cigarete itd. Ali dolazi petak, ljudi odlaze u tržne centre i kupuju velike količine alkohola i hrane i onda se zatvaraju bukvalno u stanove i piju petak, subota, već u nedjelju se oporavljaju do nedjelje uveče i u ponedjeljak su opet na poslu. Znači, to je jedan obrazac pijenja koji je uslovila obaveza, društvena obaveza, posao, izgubit će posao ako pije. Tako da su to sve pokazatelji zavisnosti i da sasvim rezimiram ovo što sam do sada rekao, dakle zloupotreba i zavisnost, gdje sve te elemente zloupotrebe i zavisnosti dugo možemo vidjeti i dijagnostikovati, ali tako ne činimo. Ono što svako ko voli da popije čašu vina ili bilo drugog alkoholnog pića dnevno, se pita gdje je ta granica između dozvoljenog ispijanja alkohola i zavisnosti. Dakle, gdje je konkretno? Da li možemo da postavimo negdje tu granicu? Mnogi se trude da to urade. Ponovo kažem da je najbolja metodologija, nomenklatura i klasifikacioni sistemi Svjetske zdravstvene organizacije, Američke psihijatrijske asocijacije. Ali kako će to čovjek u domaćinstvu, u narodu da otkrije? Sjećate se da su
bili pokušaj kvantifikacije. Dakle, koliko je to čašica alkohola, takozvano standardno piće. Da to najpre definišemo. Standardno piće je ista količina apsolutnog alkohola u različitim pićima i to je 0,3 žestokog pića, jedna čaša vina ili jedna flaša piva 0,33. Dakle, to su ekvivalenti. Sada je, sjećamo se, na mnogim mestima i u svetu, na stanicama, na benzinskim pumpama, na metrojima, precrtane su čašice, one koje smete i koje ne smete. Kao, eto, neko upozorenje dokle je norma. Ali i tu se dosta lutalo. Ja ne mogu govoriti o brojevima, ali često su preporučivane i sa nekih instanci i stručnih dosta visoke količine alkohola u toku nedelje ili u toku dana. Ali postoje i druge neke klasifikacije koje kažu jedno piće dnevno. Međutim, i tako izolovano gledano, to jedno piće dnevno će sigurno povećati toleranciju i vremenom će čovjek postati zavisan od alkohola po onoj predvidljivoj progresiji, povremena upotreba, redovna upotreba i zavisnost. I sada moramo da razlikujemo ko pije, pol, uzrast, fizičko stanje, telesna težina, rekonvalescencija, ranije iskustva sa alkoholom. I ja sam puno razgovarao sa zavisnicima, one koji smo lečili, sa njihovim porodicama. Bilo je uvek pokušaja da smanje, da to dovedu u neku meru socijalnu, veliki pokušaj, veliko ulaganje energije i vremena, međutim to je neuspješno praktično, tako da možemo i na ovakav način to opisati po ponašanju i po efektima na ponašanje. Pretpostavimo da ispred sebe imamo jednu čašu vina. Prva količina popijenog vina, to može biti 1/3 čaše ili 1/4 ili polovina, koja menja vaše prethodno tipično ponašanje ili raspoloženje, a svi imamo neko svoje raspoloženje ili ponašanje, to je već količina kada treba da stanemo. Dakle, nalazimo se u društvu, popili smo pola čaše, počeli smo da se menjamo. Neko je veseo, neko je nasmejan, neko je malo tužan, neko ima olovne kapke, hoće da zaspi, neko je crven u licu, euforičan. Dakle, menjamo se. Sada bilo je interesantnih pitanja kada sam o tome pričao, pa ja ne znam kad se menjam. Ali zato postoji fenomen prijatelji, druga, momka, devojke, muža, žene, da vas nagazi ispod stola i da kaže menjaš se, polako stani, ako smo već dogovorili o tome. I to je već jedna mera kada čovjek i okolina prepoznaju promene. Šta bi se desilo ako bi neko pio veću količinu preko te gde se menja, neke to pola čaše? Desilo bi se da on upada već u neurološke probleme, ispade, zapliće jezikom, tetura se, menja, počinje da pravi probleme, a to su već kriterijumi za zloupotrebu. Ili ako bi dalje nastavio preko toga, verovatno bi došlo do intoksikacije, pa to je taj koncept kada na maturskim večerima i uvek okupljanjima mladih gde se nema dovoljno iskustva sa alkoholom, krene se tako čaša 2, 3 i onda dođe do akutne intoksikacije, do hitne intervencije, ispiranja želuca i tako dalje. Dakle, to je sada prva mera da prepoznamo. Ali neko kaže, pa ja se ne menjam ni posle 3 piva i 5 piva. Ti si već za razgovor posle ovog predavanja sa mnom, jer već imaš fenomen povišene tolerancije. Možeš dosta da popiješ. I svako ko može da popije nekoliko pića, da mu to ne smeta, uslovno rečeno, da on to nosi, kako se to kaže, već je taj problematičan, jer ima fenomen povećavanja tolerancije. I onda bi to bila jedna mera da stanemo, jer zavisno od fizičke kondicije, stanja, raspoloženja, tako da je nekad će nam biti dovoljno pola čaše da delujemo pripiti ili da imamo te efekte, a nekada će trebati više. Ali u svakom slučaju u količinama ne treba preterivati i tu imamo mogućnost da balansiramo. S druge strane, treba odložiti početak sa alkoholom, prvi kontakt sa alkoholom, jer imamo pokazatelje, odnosno istraživanja
teorije i prakse da deca već u predškolskom nivou probaju alkohol. Bilo je ranije istraživanja na nivou predškolskih ustanova i dece, gde su dobijeni podaci u okviru razreda, odeljenja gde su oni bili, odnosno aktivno sa vaspitačem, da li si probao alkoholno piće. I onda je u jednom trenutku bilo skoro i 50% dece u nekim grupama koji su probali, a 95% odgovora je ko je tebi to ponudio. Otac, majka, brat, sestra, deda, baba, dakle najuža porodica. I mi ćemo se sigurno složiti sa činjenicom da mnogi žele svoje deci koji imaju 2, 3, 5 godina da daju neku količinu alkohola, da oni to probaju, da se taj ritual dogodi, da to bude pokazatelj neke njihove zrelosti, nekog njihovog odrastanja, a to je davanje alkohola i prvog kontakta sa alkoholom deci koje su ispod 5 godina ili 6. Jeste, upravo je bio pre par nedelja tekst u Politici o tome kako se pojavio YouTube sada i kako baš sada se dešava da roditelji snimaju, dakle, kamericom i kače video snimke dece koji daju alkohol i kako prosto sve to utiče na njih. Da li tako prosto neko okruženje koje stvara situaciju u kojoj je to najnormalnija stvar, kasnije može da i pravi zavisnike, da li zbog toga recimo mi u Srbiji ne prepoznajemo alkoholizam kao ozbiljnu pretnju? Upravo to, jer moramo veoma izričiti biti i savjetovati roditelje, vaspitače, rođake, da nikako ne daju deci alkohol u tako ranom uzrastu, da ne kažem cigaretu ili nešto drugo, ali prilikom tih edukacija koje smo imali pre par godina, jednom prilikom sam dobio jednu fotografiju jednog dečaka, ali velika je bila, možda 70 sa pola metra, što je jako veliko, na kojoj taj dečak možda ispod 3 godine drži flašu piva desnom rukom, ima šešir i lulu koja dimi u ustima. Neko je tako njega postavio i to je slikano, to je uramljeno i to je bilo na zidu i to je bio jedan simbol porodični da eto taj dečkić, a onda je bilo da koristi alkohol, a onda je bilo i situacija da član porodice kaže nemojte mu davati piće alkoholom dok ne pođe u školu. Znači to je mera neka. Zaista tu postoje brojne kontroverze, zablude i neznanja o svemu tome, i ako bi uspjeli da bilo kojom intervencijom ili ovom našom sadašnjom pričom pomerimo prvi kontakt sa alkoholom za što kasnije životno doba, sprečit ćemo veliki broj zavisnosti i zloupotreba koje nastaju. To je jedna od mera, svetska mera. Odložite kontakt za što kasnije životni period. Dakle, najbolje je da se ne pije, ali mi ne možemo ni prohibicijski ići, to je nemoguće. To je nemoguće, jer alkohol kao alkoholon ima neko svoje mesto u nekoj, i u životu i u društvu, i ima svoje osobine. Uvijek kada govorimo o supstancama i alkoholu, naročito uvijek se treba da istaknu i neke socijalne osobine i neki čak i pozitivni efekti u smislu nekog metaboličkog delovanja, ali je to na nivou teorije. To je, mi ne možemo reći popite vi čašicu alkohola, to će vam biti dobro za varenje, za cirkulaciju. I to je jedna opšta priča koju poznajemo svi, koju uvek slušamo kao savjet i starijih ili možda i čak i lekara. Dakle, a kad sam rekao lekara, poznat je jedan termin koji se zove jatrogeni alkoholizam. Jatros je doktor na grčkom. Jatros, znači moguće je da vi određenim savjetom popije, ovo ćete biti dobro za želudac, napravite alkoholičara kasnije. Naravno, lekar nije rekao da se pije neprekidno, da se povećavaju količine. Možda je dao neku metaboličku sugestiju, ali moramo biti vrlo oprezni, ljudi to prihvate. Kao što je bila i situacija da neke vrste sirćeta mogu da pomognu u čišćenju prvih sudova, pa onda meni govore kolege sa interne medicine, gastrologije, da dolazi do oštećenja sluzokože želuca baš zbog neke nekritične upotrebe. Pa sve što je u velikoj količini je loše, nije lek. Tako da ti savjeti možeš, nije štetno, dobro je, moraju biti jako odmereni, jer ne znamo ko nas sluša. Ako nas sluša neko ko je
shvatio da u jednom segmentu to može da pomogne. Izuzetno dozirano, pod kontrolom, savjetu lekara, tu možemo razgovarati o nekim pozitivnim efektima. Mada pretpostavljam da ima i drugih koristi supstanci koje mogu pomoći. Ali ako idemo na nekog čovjeka koji nije dovoljno stručan, koji nije dovoljno učen, koji će kasnije nastaviti takozvanu samu medikaciju, da on određuje količine. Imao sam ženu alkoholičarku koja je imala negdje oko 40 godina, koja je negdje oko 33. zbog problema sa želucem počela da pije po preporuci rodbine jednu rakiju sa travom i to je bukvalno bilo, kako ona mi rekla, po čep pred ručak, čep od flaše, znači mala količina, možda 5-6 mililitara, ali ona došla do 3 vodene čaše dnevno, znači to je skoro 600 mililitara i postala je kompletno zavisna i rekla je: doktore, isključio sam ovu rakiju, pila, donela mi je neku nalepnicu, ali nema veze, ona je postala zavisnik jer je nekritično meni to prijalo u jednom momentu, a onda je kasnije mi je to bila potreba, tako da moramo jako biti oprezni kada gledamo alkohol, jer malo je zanemaren alkoholizam i uopšte ti problemi. Dosta se priča o drogama i treba da se priča i radimo na tome intenzivno, ali moramo osvetliti oblast alkoholizma. Pričat ćemo i o alkoholizmu kod žena, ali i o naravno lečenju posle najnovijih vesti u 10. Slušate Jabuku na dan. Moj gost jeste docent dr. Ivan Dimitrijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik stručne komisije za bolesti zavisnosti grada Beograda. Najzdravija emisija na radiju. Jabuka na dan. Opipavamo vam puls, merimo pritisak, proveravamo krvnu sliku, medicina i zdravstvo u Srbiji, prava pacijenata, pitanja i odgovori. Nedeljom, posle jutarnjeg dnevnika. Jabuka na dan. Samo na B92. U 10 sati i 6 minuta nastavljamo Jabuku na dan na talasima radija B92. Danas pričamo o alkoholizmu. Moj gost jeste docent dr. Ivan Dimitrijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik stručne komisije za bolesti zavisnosti grada Beograda. Naravno stoji poziv ukoliko imate konkretno pitanje koje u vezi sa temom da pošaljete putem e-maila jabukanadan@b92.net ili putem SMS-a, ponovo radi, kom razmak, svoje pitanje šaljete na broj 2392. Već smo rekli da je ovaj problem generalno ozbiljan kako u svetu, tako i u Srbiji, ali ko se češće susreće sa alkoholizmom kada je pol u pitanju? Da li su to muškarci ili žene? To je istraživano dosta i ona ranije istraživanja od pre 30 i 40 godina su bila 1:10, znači na 1:10 u korist muškaraca, svaka 10 žena, pa kasnije 1:8, pa je bilo podatak 1:5, bilo je i podataka 1:1. Dakle, kako je vreme teklo, tako se izjednačavao alkoholizam po polu. Tako da je realnost da ima dosta žena alkoholičara, ali su manje vidljive, manje se to prepoznaje, one duže piju, često i same, u svojim problemima ili nekim ograničenjima porodičnim i sa podmaklim posljedicama dolaze na lečenje. Zbog toga što je tu možda jedina razlika između muškog i ženskog alkoholizma je upravo u tom skrivanju. Žene to čine bolje, odnosno lošije za sebe, održavajući porodicu, neki porodični život, i mnoge žene zavisnici su žene žrtava nasilja. I to je dobro da je posljednjih godina pokrenuta ta aktivnost i kampanja vezano za nasilje u porodici, jer su mnoge išle onim konceptom samo lečenja, a to je alkohol, zbog neizdrživih porodičnih problema. I njihovo lečenje je također specifično, treba ostvariti poverenje, treba naći saradnike, obično žene koje piju, ako govorimo o onom nivou niže stručne spreme ili veće zavisnosti, žene bez posla su dosta ugrožene i propadaju zdravstveno. Međutim, sada ako govorimo o profesijama, praktično sve profesije su zastupljene, bukvalno nije bilo profesije koja nije zastupljena u lečenju, u našim programima lečenja. Tako da
se i tu polovi izjednačavaju. Vi imate bogato iskustvo kada je praksa u pitanju, dakle kao psihijatar lečite zavisnike kako od alkoholizma tako i narkomanija. Ko se češće kada je alkohol u pitanju obraća psihijatru, muškarac ili žena, odnosno ako možemo tako da kažemo kojih pacijenata više imate? Meni se čini, potpuno ako gledano sa strane, da se žene ređe odlučuju da se obrate za pomoć. Tako je, realnost je da ima više muškaraca i na odelenjima i u ambulantama, žene se ređe obraćaju. Često je udruženost depresije i drugih psihijatrijskih i psihičkih problema sa alkoholizmom, jer nekada žene leče, uslovno rečeno, svoju depresiju ili neke druge probleme upotrebom alkohola. Ali ono što je značajno da možemo raditi na motivaciji. Uvijek je gubitak najznačajniji pojedinačni faktor koga nekoga dovodi na lečenje. Gubitak zdravlja, porodice ili posla. I sada tu također postoji jedna hijerarhija. Ljudi dugo narušavaju svoje zdravlje i ne obraćaju pažnju na to. I to nije neki motivacijni faktor. Mogu da boluju, da imaju probleme, da povraćaju, da imaju srčanih problema, bilo koji drugih, da oni to leče, ali nikako da ostane alkohol. Sada, to su zdravstveni problemi koji nisu tako jak motivacijni faktor sve do nekog dramatičnog slučaja. Drugi je gubitak u okviru posla. I tu već postoji jedna veća bojazan sada, našto u posljednjih nekoliko godina, u vremenu krize ekonomske, gdje se ljudi plaše gubitka posla. Opomena šefa ili rukovodioca sada ima mnogo veću težinu da nekoga motiviše za lečenje nego pred 15-20 godina. Tako da mi vrlo često sarađujemo sa radnom sredinom koja je nekada najjači motivacijni faktor da ga pokrene. Ne da mu da otkaz, ali da njegov dalje rad uslovimo sa rezultatima lečenja. Zatim gubitak porodice i tu je nedovoljno jak motivacijni faktor. Dolazi do razvoda, dolazi do problema, ali ostaje alkoholizam. Mnogi alkoholičari su rekli, pa nema problema to što je žena otišla od kuće, ona će se vratiti za nekoliko dana. Mi tačno znamo kada. Njoj prvi put da ide. I sada ta ista supruga koja je morala da ode negdje kod rodbine, tada nije bilo sigurnih kuća. Ona je već pokazivala nemogućnost da taj problem reši, odlazila kod rodbine koja je uglavnom rekla čuvaj ti porodicu. Nije on tako loš. Gdje ćeš ti? Sad bit ćeš na ulici. I jednostavno umjesto da je motivišu, da je podrže. Jer potrebno je samo možda još jedan dan ili par dana da ona bude kod svojih ili kod sestre, kod roditelja, da alkoholičar shvati da više to nije ona dinamika, ona ide i vraća se. Tako da je taj gubitak najjači motivacijni faktor. Da li postoje godine kada se najčešće postaje zavisnik od alkohola ili godine nisu bitne kada je ova zavisnost u pitanju? Ja sam se bavio i alkoholizmom mladih. Imali smo dječake 15, 16, 17, 20 godina koji su već zavisnici po svim kriterijuma. I povišena tolerancija, i gubitak kontrole, i apstincijalni sindrom, i već zdravstvena oštećenja. Tako da godine su tu bitne, ali u tom smislu da upozoravajući simptomi vezani za alkohol, koji nekada budu vidljivi 5 do 10 godina, nisu dovoljni da dođe na lečenje. Tako da se kasni 5 do 10 godina od prvih upozoravajućih simptoma do dolaska na lečenje. Jer bi možda mnogi mogli da se leče već u srednjoj školi. Jer pokazuju početne znake i probleme vezane za alkoholizam, a kasnije se već gomilaju posljedice, on ulazi u brak, u posao i već na samom početku braka dolazi do ozbiljnih problema. Mnogo smo puta čuli, napio sam se na svadbi, dramatično kao i ranije, eto imao sam povod, niko to nije, na sopstvenoj svadbi. I to je već bilo vidljivo svima, ali od tog momenta do dolaska na lečenje prošlo je skoro 4 godine u tom slučaju. I svi su to znali i vidjeli da se radi o alkoholičaru. Dobro momku, on je korektan bio, nije nikome smetao, ali je propadao dramatično, taj brak je bio apsolutno nemoguće održati po tim uslovima. Tako da smo kasnije njih lečili s porodičnom terapijom i to je bilo dobro. Kako izgleda taj put od treznog čoveka do alkoholičara? To je ta takozvana predvidljiva progresija od prvog kontakta. Znači trezan čovjek je
dečak, devojčica, učenik osnovne škole, srednje škole, student fakulteta, to su sve trezni ljudi. Ali u čitavoj toj progresiji nemoguće je odoleti pritisku i utjecaju grupe vršnjaka. I smatra se da je utjecaj grupe vršnjaka najjači pojedinačni faktor koji usmerava mlade ka alkoholizmu ili ih odvraća od alkoholizma. Ako je norma da se popije toliko piva, da se na nekoj ekskurziji popiju takmiče odeljenja ko će više popiti onih konzervi piva, pa onda to naslažu, pa slikaju, pa donesu nama kasnije kada se leče, to su piramide veće od čovjeka. To je loše i tada će biti problema i bit će alkoholizma. To je neko situaciono pijenje, to je neko ekscesivno pijenje, postoji ti termini, ne možemo mi reći da su to sve alkoholičari, ali to je jedno ekscesivno pijenje i stvaranje obrasca ponašanja i iz toga kasnije sledi redovnija upotreba i zavisnost. Jer kada pitamo ljude zašto pijete, odgovor je otprilike u sklopu odgovora koji je Svjetska zdravstvena organizacija dala i brojna istraživanja: izazov, bekstvo i zadovoljstvo. Izazov, da vidim šta je, da probam, da tu kombinaciju alkohola sada je moćna i propaganda, moćna je i reklamiranje je moćno, daju se tu neki apetitivni mehanizmi se pokreću da čovjek proba, vidi, doživi taj ukus, da diskutuje o tome. I naravno to je prvi kontakt koji je izazov da vidi, znatiželja. Bekstvo od čega? Od svakodnevnih ograničenja, problema, porodičnih problema, socijalnih problema, nestašica, siromaštva, bekstvo i takozvano samolečenje, da se utopimo u alkoholu, i na kraju zadovoljstvo u smislu da ga alkohol stimuliše, čini ga govorljivim. Imao sam jednog momka koji je rekao: doktore, ja nikada devojci nisam prišao dok se nisam ovako napio ili da sam bio govorljiviji. I on je primetio taj neki efekat na svoju neku otvorenost i opuštenost. To je dezinhibicija, medicinski gledano, dakle gubimo kočnice. Ali ne samo prema tome da osvojimo neku devojku, nego gubimo i prema socijalnim normama, prema roditeljima, prema društvu, prema zakonu. Prema tome, to nije dovoljno što je on govorljiviji da bi se opravdao, ali on je tako godinama radio. I onda smo ga naučili da apstinira, da godinama ne pije i tekako da može da komunicira sa devojkama i da ostvari sve što želi, i on je uspeo u tome. Ali to su neki faktori koji izbacuju čovjeka iz koloseka, a takvih faktora ima dosta. Možda je i ova situacija u celini, u regionu, svuda, kriza, možda je to vreme kada se postaje alkoholičar. Da li, upravo to sam htjela da vas pitam, da li možemo reći da trenutno živimo u ekspanziji alkoholizma zapravo? Pa vidite, dve su ekspanzije. Ekspanzija droge, izgleda da smo i u veku droge, ali smo svakako i u veku alkoholizma, jer alkoholizam se nikada nije smanjio. Bilo je preventivnih aktivnosti. Ja sam citirao jedno istraživanje koje je rađeno na 18.560.000 stanovnika u jednom regionu i rađene su preventivne akcije, informacije o alkoholizmu, o štetnom delovanju i tako dalje, i tada je na početku nađeno negdje oko 8,6% zloupotrebe i zavisnosti od alkohola, negdje oko 6% zavisnosti i oko 2,4%, tako negdje oko 8,4% je bilo zloupotrebe i zavisnosti. Rađene su preventivne kampanje. Na 5-godišnjem istraživanju posle 5 godina na istom uzorku od 18,5 miliona stanovnika ostala je prevalenca ista. Malo se smanjilo možda za neki promil, ali statistički nije značajno bilo. Dakle, i pored preventivnih aktivnosti održao se alkohol, kao što se i heroin održao. Mode su različite bile, krek, potentna forma kokaina, sintetičke droge, sve to stoji i postoji, ali heroin održao neki svoj nivo, neku statistiku i neki loš utjecaj, jako je on najjasnije i opisan i njegovi efekti se znaju. Također i alkohol je nastavljen da se koristi. U mnogim zemljama je dolazilo i do prohibicije, do pokušaja da društvo zabrani upotrebu
proizvodnju i ostalo, i tu nisu dobri rezultati bili. Najbolji su rezultati, kao što kaže i Svjetska zdravstvena organizacija, to je edukacija. Prevencija kroz edukaciju. Sticanje znanja je također značajan pojedinačni faktor i možda i najvažniji, koji mlade usmerava ka zdravim oblicima življenja ili ih usmerava ka nezdravim, kao što je alkoholizam. I onda kada to sve sagledamo, izazov, bekstvo i zadovoljstvo, eto mnogo elemenata da neko počne. Ali kada mi radimo preventivno, pa objasnimo da to ne smije da se radi, zašto, u čemu izazov, prikazat ćemo vam negativne efekte alkohola i na video snimku i u predavanju, i onda kada ljudi vide nešto, a to je princip i odvikavanja i edukacije kod narkomanija, pokažete šta je ekstazi, pokažete efekte, i odmah u samom predavanju, u samoj edukaciji ili kontinuitetu edukacije se ljudi opredeljuju. Kaže, ja ovo neću da radim. Ali mi moramo i kao pojedinci i kao društvo porodice da im damo informacije. Nastavit ćemo priču o alkoholizmu i postaviti sva pitanja koje ste postavili putem SMS-a. Dakle, ko vam razmog svoje pitanje šaljite na broj 2392 ili ako vam je lakše e-mailom jabukanadan@b92.net. Moj gost jeste docent dr. Ivan Dimitrijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik stručne komisije za bolesti i zavisnosti grada Beograda. Uskoro pričamo i o lečenju alkoholizma. Najzdravija emisija na radiju. Jabuka na dan. Opipavamo vam puls, merimo pritisak, proveravamo krvnu sliku. Medicina i zdravstvo u Srbiji, prava pacijenata, pitanja i odgovori. Nedeljom, posle jutarnjeg dnevnika. Jabuka na dan. Samo na B92. 10:22, slušajte Jabuku na dan na talasima radija B92. Danas pričamo o alkoholizmu. Moj gost jeste docent dr. Ivan Dimitrijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik stručne komisije za bolesti zavisnosti grada Beograda. Prosto, kako izgleda dijagnostifikovanje alkoholizma? Dakle, neko dođe kod vas i kako prosto dobija tu dijagnozu? Obrati se za pomoć, ali iskreno se verovatno nada da neće dobiti. Vidite, problem je u tome što je on tu dijagnozu znao, i on i porodica i ostali, i pre dolazka kod nas. To su upravo ti faktori održavanja gde se iz brojnih pokazatelja ponašanja, aktivnosti, zdravlja, kreativnosti, napredovanja vidi da on propada, i onda dođe kod nas da bi se tu to verifikovalo. Naravno, prilikom postavljanja dijagnoze vi morate imati čovjeka ispred sebe. A kako da ga dovedete? To je jako interesantno. Jeste, upravo je stigao SMS koji kaže, već 20 godina moja baka koja ima 84 godine pije, nema razloga, penzija od džeparac, živi sa nama, pokušali smo da je ubedimo da prestane i znamo da se krije kada pije. Dakle, kako nekoga prosto motivisati da dođe da potraži pomoć? Motivacija je jedan fenomen koji traje, kako se to kaže, od 1 do 100 seansi. Nekada dođe član porodice i ispriča takvu priču da imaju problema. Vi tada cenite snage porodice, interakciju između tih snaga, znači tu su recimo bračni partner, deca, rodbina i zavisnika, alkoholičara, koji je u principu jači. Čim se nešto održava duže i veći broj godina, to znači da sistem nije dovoljno snažan, bez obzira da li su to vrhunski intelektualci ili su to ljudi koji nemaju dovoljno znanja o nekim metodama lečenja. Ista je situacija. Uvijek je alkohol dominantan, manipulacija alkoholičara jača, i to staro, odnosno zavisnost, alkoholizam, vuče jače nego sve snage koje žele da ga iščupaju. I to je dokaz da je tako godinama bilo. I mi imamo priču da su oni pokušavali nebrojeno puta, da su izgubili svu volju, da ne znaju šta će da rade i tako dalje. Onda mi strukturišemo grupu podrške. Jer uvek lečenje se oslanja na 4 oslonca. Na zavisnika koji ponekada dođe i kaže, ja želim da se lečim, ali takvih je malo. Na lekove koji će mu ublažiti apstinencijalnu krizu i ostale probleme, na porodičnu i socijalnu mrežu, i tu tragamo za tom mrežom, i na nas kao stručni tim koji isto treba da bude dovoljno uporan, stručan, motivisan, entuzijasta u toj oblasti. Taj koncept porodične i socijalne mreže je definisan još pre 50 ili 60 godina. Jedno veliko ime iz porodične terapije, Ross Peck, on je okupljao po 200 ljudi za jednog pacijenta koji se leči.
u smislu podrške. I mi smo to radili. Ja sam imao prilike da pre dosta godina vidim Rosa Speka i da prisustvujem njegovom radu. I on je rekao, ako neko može da dođe na slavlje nekome, 200 ljudi, 300, 500, doći će i 100 za lečenje. Jer ne možemo bez te podrške da uradimo ništa. I kako se to u praksi radi? Ja pitam koga imate, pa imamo ćerku, sina i ja, on pije, ne možemo prići, kaže idite od kuće ako želite, ja sam sve ovo stvorio i nastane jedna klasična priča manipulacije. Ali ima jednog kuma koji je dosta jak za njega i koji je motivisan i koga bi možda mogli da uključimo, ali mi smo njega ranije uključivali i on je, ne želimo da ga više, a da li se oni vide njih dvojica? Da, i ima dosta dobar autoritet kum prema njemu. I onda ja ih ubeđujem da oni dovedu i to kuma kod mene ili još nekoga, znači tražim oslonce prave. Pa ja, doktore, nemojte, jer mi smo tog čovjeka iscrpili dovoljno, pozovite ga neka dođe. I onda u sljedećoj seansi već širimo mrežu. Pa onda oni kažu, aha, ali ima i ovaj, pa mogu bi i taj, i ja napravim jednu grupu od 5 do 10 ljudi sa kojima pravim taktiku i strategiju ili im dajem jedan zadatak, terapijski zadatak, da se prvo okupe u okviru kuće, da kažu da više nema čekanja, da je posljednji moment u svemu tome, da će u protivnom biti faktori održavanja, jer minimiziraju, ne rade kako treba, nisu do kraja uporni, i onda ih stavim jednu poziciju odgovornosti određene. Jer ako je neko pio 20 godina, a vi ste svi to vidjeli, znači da je to zajednički problem. I onda je to i koncept porodične terapije. Jer nekada je taj alkoholičar takozvani identifikovani, simptomatski ili etiketirani pacijent, produkt poremećenih porodičnih odnosa. I njega ne treba tako dramatično gledati kao jedini izvor svih porodičnih problema, muka, nedaća i tako dalje. I jeste to izolovano gledano. Ali moramo vidjeti šta je porodična pozadina. I kada okupim tu grupu ljudi, nekada neću pozvati možda majku, ali ću pozvati brata, od strica. Dakle, pravimo jednu dinamiku koga uključujemo i izgrađujemo jedan koncept da je problem veliki, da problem traje, da do sada nije ništa učinjeno, da porodični sistem nije imao dovoljno energije, snage, koncentracije i komunikacije prave sa zavisnikom i da taj sistem mora da ojača uz stručnu podršku. I onda taj sistem nastupa prema zavisniku. Nekada se desi da tako formirana grupa koja zna šta hoće, najavi se, doći ćemo kod tebe da nešto razgovaramo. I onda su ujedinjeni u tome, alkoholičar može reći, ne interesuje na to što vi pričate. Ali to ne, i onda oni dođu i kaže, doktor, evo tu je kraj. Eto, sve smo poslušali, okupili smo se, ne prihvata. A ja im kažem, motivacija je proces koji traje od 1 do 100 seansi. Bićemo uporni. Pa onda vidimo, pa razgovaramo, nekada sin i ćerka razgovaraju sa ocem. Ili nekada iz radne sredine dovedemo nekoga. Dakle, jednostavno gradimo taj oslonac i on na kraju kapitulira. Dođe, mora da dođe. Ne možemo biti jači od sistema koji treba da mu pomogne, a tom sistemu je potrebna podrška. Imao sam visoke intelektualce koji sve to znaju, ali u praksi to nisu sproveli. Praksa je nešto drugo i taj alkoholičar se provlačio. Bilo je, recimo, situacija gde zavisnik vodi firmu, kompaniju i on je bio izuzetno moćan, jak i vodio je sve to i stvorio je sve to. I imao je svoje saradnike u svemu tome i on je hteo da razgovara o njegovom alkoholizmu. Dok nije došla jedna socijalna radnica koja je tek počela posao i koja je slušala te edukacije kako treba da se okupi porodična i socijalna mreža, i onda smo se dogovorili da jednom sastanku direktora se to postavi kao tema pod tačkom razno. I oni su pripremljeni posle 2 mjeseca pripreme sa mnom. Rekli, direktore, ali imamo još jednu tačku o kojoj smo razgovarali dugo, koja je veoma značajna za sve nas, i za našu kompaniju, i za vas, i za sve nas. Pravi sugod, on je tada bio trezan kada je bio na tome. I čekali smo taj moment da bude i on. A radi se o vašem alkoholizmu, koji je problem i vas, i vaše porodice, i svih nas. Mi vas volimo, cenimo, poštujemo, obavili smo razgovore, nema dileme da vi treba da krenete ni putem kao i mnogi u svetu, da se lečite i da se... On je bio šokiran. On je krenuo da tu okrene situaciju u nekom svom pravcu. Ali je bio
dovoljno je bila pripremljena grupa i on je došao na lečenje i on sada ne pije skoro 11 godina. I on stalno pominje tu priču, jer da nismo tako uradili, on bi do sada umro, sigurno. Dakle, ta motivacija. I onda vi dijagnozu postavljate i na osnovu dijagnostičkih kriterijuma Svjetske zdravstvene organizacije, pitate koliko pije, kako pije, kakav je fenomen tolerancije, da li ima gubitak kontrole, fenomen prve čaše i druge stvari, zdravstvene, porodične, profesionalne posljedice. Potrebno je znači to, potrebni su podaci iz porodice, anamnestički podaci, i njega da pitamo da li ti vidiš taj problem. Obično ljudi i vide taj problem i kada su podržani, oni lakše prihvataju lečenje. Kada mu ne sudimo u ordinaciji, nego ga naprotiv oslanjamo se i na njegovu motivaciju. I kada je on prešao naš prag posle pripreme, nekada je to zaista posle prvog razgovora, ali je češće posle više nedelja, više dana, više pokušaja. Tu moramo biti uporni i kada on dođe ispred vas i sedne, vi kažete ništa nećemo uraditi bez dogovora sa vama. Znači, model lečenja ćemo prilagoditi vama. Obično kada pomenete bolnicu, svi su vrlo skeptični i plaše se, zamišljaju tu bolnicu na svaki način. Međutim, tu vi morate dati nekada i taj model koji je opet Svjetska zdravstvena organizacija nacrtala, bukvalno. Lečenje izgleda kao piramida. Onaj najmanji trougao, onaj najmanji vrh piramide je bolnički pristup, hospitalni, da spasimo život, da ga izvučemo iz apstinencijskog sindroma. Kada smo iskod toga, da li postoji način da nekog naterate da se leči, odnosno ako neko ne želi, da ga prosto na neki drugi način naterate da mora da se leči? Pa, vidite, postoji određene zakonske regulative u toj oblasti kada on pravi, kada je agresivan prema sebi ili drugima. Policija vrlo često dovodi alkoholičare, narkomane posle nekih situacija ili u saobraćaju ili u porodici. Znači, to je jedna zakonska procedura, ali koja je manji segment, manje je takvih. Više oni koji mogu da razgovaraju, koji su aktivni, koji rade, koji su na poslu, koji voze, koji imaju neki porodičnih obaveza, ali su evidentni alkoholičari. Sada vi tu dozirate i pritisak. Rekli smo da je gubitak najjači motivacijni faktor. Gubitak zdravlja, porodice ili posla. Neko će odreagovati kada mu kažete vaši nalazi laboratorijski nisu dobri. Vaše transaminaze su 3 puta povišene. To je prva faza, hepatoza, oštećenje jetre, metabolizam u ćeliji je drugčiji. Mi to vidimo kroz transaminaze i funkcije jetre. Ako tako nastavite, vi ćete ući u cirozu jetre. Ili ako je to nekada se desi po 10 puta da su povišene te transaminaze. Ili neke druge parametre, srčane probleme i drugo, i jedan broj ljudi se uplaši i dođe. Drugi broj se motiviše putem pritiska porodične i socijalne mreže. Delikatno je kada žena kaže doktore, ja sam otišla od njega, ali bi se vratila. Vidim da on pati, vidim da, ali to vraćanje znači da on nastavlja po starom. I onda i nju pripremiti. Ne možete se mešati u ta pitanja, nemojte se danas vratiti, vratite se sutra. Ali zajedno s njom gradimo taj moment vraćanja, uslovljavanja sa rezultatima lečenja, pa nekada i oni telefonom, ona kaže ja ću se vratiti, ali ajdemo, bila sam u savjetovalištu, bila sam kod doktora, daj da probamo nešto što do sada nismo uradili. Ja se sjećam jednog intelektualca pre bukvalno 20 godina. To je znači intelektualci oboje, deca odrasla, velika, fakultet završila, i on evidentan alkoholičar, jako je radio neke poslove u saobraćaju koji su nespojivi sa upotrebom, nije bitni detalji sada, nespojivi sa upotrebom alkohola. I ta žena je, ja sam pozvao, on je došao sa sinom i ćerkom i firma je također uticala da dođe. Ja sam tražio da dođe i supruga sutradan. Ona je došla. Ja rekao, doktore, mi smo dugo u braku, imamo veliku decu. Sve sam pokušala, naročito zadnjih 10 godina. Predlagala sam i lečenje i sve sam probala, on ništa nije prihvatao, razne modalitete smo predlagali i ja sam već u razvodu, imamo za 2-3 dana ono zadnje ročište za razvod i on se slaže s tim razvodom. Dakle, ja sam sve pokušala. Ja sam je pustio, ona je govorila na 10 minuta, ali u interesu mome i moje dece da se on leči, ja ću dati podršku tom lečenju, nije tu problem, ali mi moramo da se razvedemo, inače on je jako dobar čovjek, ali eto tako. Ja sam je pažljivo slušao i rekao sam jednu rečenicu. Vidim da ste sve probali i pokušali, osim porodične terapije alkoholizma.
Na što je ona zastala? A šta vam je to? Rekao sam, to je jedna metoda gde su svi elementi bitni, i vi, i deca, i ostali, gde je mnogo vremena prošlo od vašeg definisanja problema do dolaska na lečenje, i vi ste šlajfovali, uslovno rečeno, mada ste najbolje želeli, ali doktore, ja sam odlučio da se razvedem. Ja sam u redu, mi ćemo njega lečiti, ali ja sam to rekao. Sutradan je došla. Kaže, doktore, ja nisam spavala cele noći, vi ste mi rekli, nisam sve učinila. Nisam porodičnu terapiju prošla. Ja sam spremna i to da uradim. On 11 godina ne pije. Oni su super i brak je očuvan, i znači uradili smo nešto što porodični sistem nije bio u stanju da uradi. Pa kada bi porodica mogla sve da reši, prijatelji, i tih 50 i 100 koji su za njega zainteresovani, on ne bi došao na lečenje. Ali je on jači od kompletnog porodičnog sistema. Ali ne smemo gledati alkoholičara kao nečoveka, kao nekog koga treba suditi, koga treba, on jeste pravio različite probleme. Ukoliko on pređe moj prag posle motivacije i sedne ispred mene, to je već ogroman pomak terapijski. Posle više godina, 10 godina, i sada je vrlo bitno, on tu procenjuje i situaciju, možda manipuliše još uvek, jer ja obično kažem, vi ste najopasniji posle mesec, 2 apstinencije. Žena se vratila, posao ste sačuvali, zdravstveno ste bolje, i vi po nekoj analogiji ćete se vratiti polako na staro, jer to staro još uvek jako vuče. I onda, kako to kad ja ne pijem? Pa tako, evo, imao sam neki dan pacijenta i radim sa njime, 8,5 meseci nije pio. Čovjek je mlad, 30 godina, ima porodicu, solidan posao. Lečio se neuspešno 2-3 puta, došao je kod nas i 8,5 meseci ne pije. I onda je ovako rezonovao. Dolazi na terapiju, na grupe, sve. Pa zašto ja ne bi mogao da osjetim miris alkohola i ukus? Dakle, mi smo radili analizu recidiva posle, to su njegove reči. Ali ja se lečim, imao sam velikih problema, bio u bolnicama, pomogli su mi doktori u Beogradu da to rešim. Ja to ne smijem da uradim, ali ja, kako bi ja probao miris onog pića, one rakije koje smo mi sami pravili. I razmišljao danima o tome. Da bi posle nedelju dana stvarno probao bukvalno pola kafene kašičice. Na kašičicu se probao. Da osjeti taj miris i ukus. To su ti gustativni, apetitivni mehanizmi. I opet nikome to nije rekao. I posle nekoliko dana je se napio. I onda je došao na lečenje, vratio se ponovo na lečenje, i sada mi pravimo tu analizu šta on to nije uradio. Sigurno posle 8,5 meseci apstinencije nije pio zbog žudnje, želje, apstinencijne krize, cravinga, gladi, neodoljive potrebe za alkoholom, nego zbog nekih drugih stvari nerešenih, neračićenih, koji, i ispalo je da tu ima i nekih porodičnih problema, da ima još nekih stvari, da je on tu labilan, slab, ali mi smo ga prihvatili i pružili smo mu ruku i nastavili smo sa lečenjem. Ne želimo taj recidiv niko od nas, najbolje je da svi dođu na lečenje i da doživotno ne piju. Ja imam pacijenta koji 17 godina ne pije, koji je imao nekih kriza porodičnih i drugih, i sa sinom neki problem, i koji je već video da će recidivirati. Počeo da sanja da pije posle 17 godina. Došao je kod nas, razgovarali smo, procenili smo da njegove snage i porodične snage nisu dovoljne i primili smo ga na odeljenje kratko. Dakle, da se vratimo na onaj koncept Svetske zdravstvene organizacije, onu piramidu, najmanji trougao, najmanji vrh piramide, a to je nedelju, 2, 3, mesec dana. To je upravo ta detoksikacija, rešavanje somatskih problema, smanjevanje krize, žudnje, apstinencijnog sindroma i drugih udruženih psihijatrijskih ili drugih problema koji ima, internističkih. Pa evo, ja malo pravim digresije, ali jedan je čovjek recidivirao više puta, ali kratko, zbog hemoroida koje je imao, a koje nije hteo da prijavi porodici. Takva je struktura, stid ga je, sramota i tako dalje. On je jedan divan čovjek, ali i kada se ti hemoroidi pojačaju, a to je bilo za operaciju, on jednostavno krene da pije tih dana, nikomu ne govori zašto pije. I ja sam to otkrio posle dugo vremena. Znači, treba ući u suštinu i razloge zbog čega neko propija, kako bi mogli da mu pomognete. Ona prva faza, onaj najmanji trougao, je da ga oporavite zdravstveno, a onda ulazite u koncept porodične i socijalne mreže, problema,
koji on ima, nerešenih problema iz prethodnih faza životnog ciklusa. Opet jedan primjer iz prakse, čovjek koji sada ne pije 5-6 godina, pri dolasku na lečenje tada je rekao: doktore, ja sam bio razveden već 2-3 godine pre dolaska kod vas. Pio sam alkohol, imao veze s tim mojim razvodom. Sa ženom sam ostao u korektnim odnosima, ćerka je ostala kod nje i ja sam eto tako pio, ali jedan fenomen i posle razvoda, mesečno 2 ili 3 puta se događalo da žena ide istim autobusom, pošto su na istoj liniji, i onda ja uđem i onda se mi vidimo ili iz daleka ili tako zdravo i malo porazgovaramo, znači korektni su. Čim izađem iz autobusa, kad je vidim, ja se napijem. Uvijek kad sam bivšu ženu viđao, pa makar na 3 mjeseca, na 2, posle toga sam se ja napio. Dakle, to je njegova priča. Naravno, mi smo radili posle na tom problemu i braka i razvoda. Postoji divorce therapy, terapija razvoda. Vi se potpišete tamo, ode svako u svom pravcu, tek tada počinje posao i problem i emocionalni problem koji može čovjeka da izbaci. Dakle, i sredina i društvo i neki problemi, naročito nerešeni problemi iz prethodnih faza životnog ciklusa. Ako sam počeo sa primjerima, evo još jedan primjer koji stalno pričam i kolegama i na specijalizaciji i kao na subspecijalizaciji, da malo vidimo koji su to faktori koji nekoga mogu da izbace. Jer ono što mi uradimo u bolnici za 30 dana, za 3 sata će razgraditi grupa nekako ga jedva čeka da se vrati, da mu da popije, da ga vrati u svoje društvo, da li su to narkomani, alkoholičari. Dakle, ako nemamo pripremljenu situaciju i nerešene probleme iz prethodnih faza životnog ciklusa, naša terapija je neuspešna. Moramo se udubiti u individualnu priču. Evo je žena, on je ekonomista, ona je pravnik, razvedeni nekoliko godina, dete živi kod nje, u odličnoj su vezi, on ima finansijskih obaveza, drugih, znači jedan razvod korektan, da kažemo, po svim parametrima. I oni zajedno vode računa, a on ima sada jednu devojku sa kojom planira i da se oženi, već to 3-4 godine u toku. Zna i njegova ćerka za tu devojku i ta bivša žena, znači jedna komunikacija korektna. I on je meni došao i onda se on lečio i nije pio 3-4 godine u međuvremenu i povremeno dolazi i volim da ga vidi ovako prijatelj, čovjek javi se, dođe na kontrolu ili tako, sve to ide dobro, vratio se poslu i kaže: doktor, ja planiram sada brak, novi brak, evo da vam kažem, bit će to zvanično neka veridba i tako, to je sve u redu, zna tvoja ćerka, zna, pa rekao sam i ćerki, bivša ženi, svi me podržavaju u tome. I onda je posle toga za nekoliko dana došao kod mene u ozbiljnoj depresiji i skoro pred recidivom, pred pijenjem. I rekao mi sljedeće: zamislite šta mi je uradila bivša žena. Nazvala me veče u oči te veridbe i rekla je: želim ti sve najbolje, znam sve o tome i tako dalje, ali znaj, ja te još uvek volim. I onda ga je tu potpuno isekla u nekom emocionalnom smislu, i on je tu noć nije spavao te njene rečenice, mada je sve izgledalo u redu. Došao je kasnije kod mene i naravno mi smo se vratili u analizu tog njegovog razvoda, odnosa, nekih emocionalnih procesa. Sve se to rešilo bez recidiva, on je stupio u drugi brak, ali hoću da vam kažem koliko jedna, uslovno rečeno, sitnica, za njega krupna stvar, može da ga izbaci, da ga vrati u zavisnost. Prema tome nije problem da se uradi detoksikacija, da se tretira akutna intoksikacija, apstinencijalni sindrom, delirium tremens, udružena somatska i psihijatrijska stanja i oboljenja koje se mogu javiti, neka je to takozvani koncept komorbiditeta ili udruženosti dva klinička entiteta. Vi imate depresiju primarno, pa je pio, pa je postao zavisnik ili obrnuto. Imate psihoze uzrokovane supstancama. Dakle, to nije problem ni dijagnostikovati ni lečiti. Problem je na duge staze održati apstinenciju i raditi prevenciju recidiva. Ja sam u toku dužeg iskustva napravio jednu šemu gde sam tražio faktore za recidiv. Pa smo radili na tome da nabrojimo spisak faktora gde postoji visok rizik za recidiv, povišen rizik i nizak rizik. I uvijek se ide od pacijenta, njegove motivisanosti, kontinuiteta lečenja, ako je on počeo da
proređuje dolazak, da smatra da mu lečenje ne treba. To je već jedan pokazatelj. Porodica također, pa dobro je, sada ne moramo ići, daleko je ili nema potrebe, i oni odstupaju. A radna sredina tamo stimuliše pijenje. Uopšte njega ne štiti od svega toga. U kući počinje polako da se unosi alkohol, da se vraća na neke stare obrasce i polako on ulazi u taj ambijent u kome je bio i ranije. Sada, na sve to možemo terapijski da utičemo. A naročito je bitno da on prepozna, jer zašto je ovaj 8,5 mjeseci apstinirao, pa je 2 nedelje razmišljao, odnosno kraće nešto, kakav beše ukus rakije, pa je probao, pa nikome nije rekao, pa se onda napio za nekoliko dana, pa su svi vidjeli. I šta je sada trebalo? Da ga mi odbacimo. Znači, moramo biti uporni u konceptu lečenja. To je osnovno. Rekli smo, pacijent koji je jedva uspio da pređe naš prag posle 10 godina pijenja ili 20. Lekove će mu dati da smanjimo krize, okupit ćemo 5 do 10 do 20 ljudi koji će ga podržavati i mi ćemo biti jedan trajni oslonac također u slučaju krize. Šta ćete lepše od toga ako pacijent kaže, ja nisam 17 godina pio, doktore, ponovo se vraćam vama da raščistim neke probleme, sanjam da pijem, imam probleme, daj da to rešimo. I to je jako dobro, jer čak i ti, najbolje bi bilo kada bi mi uspeli da njega izlečimo da doživotno ne pije. Ima i takvih. Ali, nažalost, bit će i povremenih recidiva. Jer ne znamo koliki je stepen moždanog oštećenja. Svako ko pije više od 2-3 godine, već ima i taj kognitivni deficit od oštećenja pamćenja, volje, inteligencije, integrativnih funkcija, kora velikog mozga strada, frontalni režnjevi stradaju. Mi to vidimo na magnetnoj rezonanci, na skeneru, proširenje vijuga i stanjenje moždane kore. On postaje, polako ide u demenciju. I to je tako. I vi ako imate takve ljude koji su mnogo oštećeni, vi ne možete s njim da razgovarate o finim stvarima, da mu morate pojačati kontrolu porodične socijalne mreže. A nije on tako beznadežan i izgubljen. I tekako se on vraća na aktivnosti u poljoprivredi, u domaćinstvu, na uređenju kuće, na prepravci objekata. Mi moramo da se udubimo kada lečimo čovjeka, odakle, iz kog je kraja, kakvi su mu mehanizmi odbrane, kakva je kulturološka stvar tu, koga ima od podrške, da li je on odbačen, jeste bio odbačen u vreme kada je pio i kada nije bio efikasan ni za šta, ali da ga polako reaktiviramo, da vidimo šta da mu se da li će voziti traktor ili će se brinuti o stoci, ili će raditi nešto, ili će raditi u radionici, ili će raditi za kompjuterima, i polako jačamo njegove kapacitete. I da vidite kako ljudi koji su bili potpuno odbačeni i ništa nisu radili, marginalizovani, drugi deo porodice preuzeo njihove obaveze, kako se odjednom vraćaju. Ali sada ponovo tu imamo jedan koncept porodične adaptacije. Oni su navikli da je on loš, ne daju mu poslove, ima ih dovoljno da pokriju različite poslove, i sada vi u toku lečenja, kada ga vratite porodici, porodica ne zna šta će s njim. Da li da ga uključimo u poslove, šta da radimo, da li on još pod rizikom, koliko je efikasan, i vi sad morate da se pridružite klijentu. I koliko puta je bila priča da oni i ja pravimo plan daljega rada, pre otpusta. Ja kažem, napravite mi 10 stvari koje od sada pa do leta ćete raditi u domaćinstvu i tako dalje. I polako mi zajedno s porodicom stvaramo taj dogovor, vraćamo njemu neke pozicije i jednostavno ga vraćamo u život. Već smo rekli da u Srbiji nekako taj problem je dovoljno shvaćen, a vi ste, pored toga što ste psihijatar i što imate bogato iskustvo u praksi, predsjednik stručne komisije za bolesti i zavisnosti grada Beograda, pa šta se radi konkretno po pitanju alkoholizma? Pa vidite, grad Beograd je dosta uradio i tokom prošle godine na bolestima zavisnosti. Imali smo jednu vrlo značajnu aktivnost koja se odnosi na edukaciju lekara i zdravstvenih radnika u oblasti dijagnostike i lečenja bolesti zavisnosti, i to je dosta vremena posvećeno alkoholizmu, i svi ovi primjeri koji sam ja sada pomenuo su razgovarani. To je bio projekat grada Beograda i medicinskog fakulteta, gdje je 17 domova zdravlja i KBC Beograda su dali svoje predstavnike, lekare različitih specijalnosti, sestre, tehničare, pedagoge, psihologe, defektologe, kako bi se više osvetlila ta oblast, jer također Svjetska zdravstvena organizacija kaže
da treba organizovati taj komunalno bazirani model u zajednici, a to su zapravo domovi zdravlja, to je ona pristupačnost opštoj populaciji i mi smo tu dosta uspjeli u tome. Imali smo 14 najmenitih predavača, brojne teme, to je imalo svoju strukturu, tako da su se senzibilizirali, zainteresovali domovi zdravlja za rad sa zavisnicima, jer evo zašto je to značajno. Stoji u literaturi i u praksi. Ako recimo lečimo čir želuca, internista, gastroenterolog, pre nego što vidi pacijenta, to je jedan podatak iz literature, treba da pretpostavi da se radi o alkoholizmu sve dok suprotno ne dokaže. Dakle, čovjek ima želudačnih smetnji i tegoba. Mora biti pretpostavka oko alkohola. Dešavalo se da pacijent to ne govori, porodica krije i godinama se leči čir želuca do operacije, bilrod, resekcije, kada se tek tada ustanovi posle 5 ili 10-15 godina da se radi o alkoholizmu. Znači mi smo na nivou grada išli da zapravo damo jednu edukaciju što većem broju lekara. U Srbiji ima negdje oko 1000 i nešto psihijatara. Manji broj se bavi bolestima zavisnosti, ali ako bi 25-30 hiljada lekara Srpskog lekarskog društva i zdravstveni radnici 100.000 bili uključeni u to, bilo bi daleko bolje za dimenziju problema. Uzmimo samo recimo 8% jedan podatak zloupotrebi zavisnosti od alkohola u opštoj populaciji. Koliko je to na 8 miliona stanovnika? To je 600 i nešto hiljada ljudi koji na današnji dan zaslužuju savjet, pomoć ili lečenje vezano samo za alkoholizam. To ne smijemo zanemariti. I uspjeli smo u tome. Ali isto tako, grad Beograd je započeo jednu aktivnost, pa je malo sad ova situacija sa epidemijom to odložila. Dakle, istraživanje na učenicima osnovnih i srednjih škola. Planirali smo da 7. i 8. razred i sva 4 razreda srednje škole damo upitnike koji su vrlo kvalitetni, vezani za alkohol, drogu, zavisnost od interneta, kockanja, znači sve, da vidimo stanje i da preduzmemo mere edukacije gdje smo posebnu pažnju obratili i na alkohol. Nadamo se da će se to realizovati u toku ove godine. Dakle, spremljeni su upitnici, spremljene su sve aktivnosti, animirane su škole, obavljeni razgovori sa direktorima škola, napravljeni timovi, predloženi vršnjački edukatori i posle tog upitnika bit će edukacija dece kako bi, ako recimo škola ima 20 odeljenja, po 2 predstavnika, to je 40 aktivista iz škole, koji kasnije, njih dvoje iz razreda, prenosi znanje na čitav razred u određenom slobodnom vremenu i mogućnostima, tako da bi mi tu edukaciju proširili na decu čitavog grada. I radi se na tome i imali smo pred Novu godinu sastanak komisije gdje smo htjeli da se pozabavimo i alkoholizmom, pored narkomanija koje zaista jesu veliki problem o kojem smo i govorili, ali i zavisnostima od interneta, kladionice i sve ono što danas decu uvlači u problem. Jer ponavljam, najjači pojedinačni faktor koji usmerava mlade ka zdravim oblicima življenja ili ih odvlači od toga je sticanje znanja. I mora da bude prevencija kroz edukaciju. Svako dete mora dobiti dovoljno informacije o svim klasama supstanci, posebno o alkoholu, zatim o razvoju, o posljedicama, o merama prevencije, lečenja, o ranom prepoznavanju. Zato sam na početku emisije i rekao da gotovo uvijek počinjem predavanja sa decom. Kad im postavim pitanje: deco, postavit ću vam jedno teško pitanje, da li ste vidjeli pijenog druga ili drugaricu? I nastaje žamor u sali, 50, 60 i više procenata podigne ruku da je vidjelo. I onda drugo pitanje: da li ste reagovali sutradan? Onda jedna ručica ili dve: nismo. Dakle, vidimo problem, ali i mislim da kao komisija grada Beograda možemo dosta da uradimo. U sastav komisije ulaze eminentni stručnjaci iz Zavoda za bolesti zavisnosti, Instituta za mentalno zdravlje, Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, iz primarne zdravstvene zaštite, iz medicinskog fakulteta. Dakle, imamo mogućnosti i kapacitete da dalje to razvijemo i da skrenemo malo ponovo pažnju prema alkoholizmu, jer zaista lečimo 15-godišnjake i decu koja nisu morala da uđu u taj problem sa alkoholom, a realno i škole i društvo imaju veliki teškoća, čine se veliki napori sada i u kontroli konzumiranja i ovo je odlična mera da se maloletnoj deci ne da
mogućnost kupovine, sve to dobro i to je apsolutno u kombinaciji sa ovim što mi radimo, ali i naš specifičan posao stručnjaka koji se time bave, koji svaki dan gledamo lečenja i demencije mlade dece 15 do 20 godina sa moždanim oštećenjima koje odgovaraju starcu od 80 godina, to vidimo. Kombinuje se alkohol sa lekovima, kombinuje se alkohol sa sintetičkim drogama. Narkomani pokušavaju da preko alkohola se spuste, uslovno rečeno, pa onda postane zavisnik od alkohola. Dakle, alkoholizam moramo ponovo osvetliti. Drugo, u stanovništvu preko 60 ili 65 ili 70 godina retko ćete naći narkomane, ali ima alkoholičara i na selima i u planinama i u ravnici. Ljudi piju na neki svoj način, pitanje ih šta piju, kako je ta hemijska struktura. Bili smo svedoci brojnih oštećenja neuroloških i moždanih zbog loših rakija, zbog loše destilacije. Dakle, tu treba uvesti sistemski red u tu oblast, definisati problem, izmeriti dimenziju problema među najmlađima, preduzeti seriju preventivnih aktivnosti na nivou lokalne zajednice, gradova, velikih centara i svuda u Srbiji, sinhronizovati aktivnosti sa drugim resursima kao što je školstvo, sudstvo, zdravstvo, policija. To su sektori koji se i onako uključuju u nevladin sektor, isto mediji, koji se i onako uključuju u jedan sveobuhvatni plan prevencije i onda ćemo imati boljih rezultata. O alkoholizmu ima još mnogo da se priča, nažalost mi danas nemamo vremena, biće prilike u nekoj od narednih emisija Jabuka na dan. Ja vam se u ovom trenutku zahvaljujem na gostovanju u emisiji Jabuka na dan i na radiju B92. Hvala vam. Dakle, danas smo pričali o alkoholizmu. Ukoliko ste propustili neki deo emisije, istu ovu emisiju možete pronaći za nekih 15-20 minuta na sajtu b92.fm na kanalu Jabuke na dan, a za par nedelja i odloženo gledati na B92 Info. Moj gost bio je docent dr. Ivan Dimitrijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik stručne komisije za bolesti i zavisnosti grada Beograda. Mi se čujemo za tačno 7 dana u novoj Jabuci na dan, u novoj priči o zdravlju i novoj brizi o zdravlju. Prijatan dan. Najzdravija emisija na radiju. Jabuka na dan. Opipavamo vam puls, merimo pritisak, proveravamo krvnu sliku. Medicina i zdravstvo u Srbiji, prava pacijenata, pitanja i odgovori. Nedeljom, posle jutarnjeg dnevnika. Jabuka na dan. Samo na B92.